Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor. Kamat Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 bat banwanra ikilintiral hakithan rilum khasi jantia kalalong ka jingbano ya kiseng balang bat kipat ka jela bakim kwa namarkan long ka jingtim yiki longdin lada ompat don ne biang ki an banyada. Presiden ke KSU Usamna Lambok Star Marngar ulalum yiki khot ka seng ban persha ya ka eba ka sarkar MDA ka thmu ban pelong an ya ka MSIPF. Hagasni beningkong jong yung dorbar mang tingka lawan raai ketika bil ban menjur ya ka amendment jong ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 bat banwanra ya kilintiral hakithan riulum khasi bat jantia haki kenta shwa jong ka jing sedang ya ka yung dorbar mang tingka ka khasi Student Union KSU kala pelong ya ka jingyat pat ba da ka jingtmu bantur sya yung dorbar thau an ban persha ya ka jingtmu jong ka sarkar. Na kaliang Presiden kaseng Usamna Lambok Star Marngar ulakan therting yan rupongut ki MLA khamtam ki live nrungut ki MLA na kabri unyo trem. Presiden ongkim kwa bagayong darbar thawaan ban menjuri ka amendment jang Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 bat banwanra ikilintiral hakithan rilum khasi bat jantia. Kaseng samla puli harvingkat ki lama rong blue ki bana bar ki plakat ki dekhot ka KSU ki laperta slogan ru persha ya ka MSIPF bat ya ka lintiral. Ha ka jingtmu bandrung hanrei ki dekhot lakhang lat no dagi bor district bat ki pulit halat relbang kalinti banya ching darbar thawaan. Susu Presiden bakaseng kedawan sarkar bakan weng no ya ka jingpen kala ya ka MSIPF da ka bakno bakani kan aibor ya ka IMA bakan thiet ban aijaka ya kinong kinshokam ka balong persha ya ka jingtmu ki jong ka Meghalaya Land Transfer Act na lor kitigiman kaseng KSU ka persya jeru ya ka jingtmu jeng ka sarkar ban wanwa ya ka lentiral na mar ka jingbam don ki an ki ban perking ya ka jingwan rung bat bu haishnong ki bar jela bat don kam ban pentri kam ya ka enaline permit nang ta siya kan syapang ka lentiral. Pasang oleh pemerintah di saya, minta Maju perang, gelar geri. 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 Islam KSU, Islam KSU, Islam KSU. KSU come to Ali, come to Ali, come to Ali. KSU come to Ali, come to Ali, come to Ali. KSU come to Ali, come to Ali, come to Ali. We are boss! 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 Glory! Glory! Yes! Kena mali! Macam perang! Glory! Macam perang! Glory! Islam! KSU! Islam! KSU! KSU kena mali! Kena mali! Kena mali! KSU kena mali! Kena mali! Kena mali! KSU kena mali! Kena mali! Kena mali! Maju perang! Glory! Maju perang! Glory! KSU! 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 Kena mali! Kena mali! Kena mali! Kena mali! Maju perang! Glory! Maju perang! Glory! Maju perang! Glory! KSU! 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 Excellent! Hari ngejak! Hari ngejak! Hari ngejak! Jeddah ya kentau siap dari kamera macam sarkar bukan scrap sagani disepek kai kam atam kamne nelen pesengi yang rambak atau kom baru buat penyepen juga dulu kajing kaan keban
dilambat ya ka jadung tu kami nak kami ikan untuk akhir bentau ki anj ban jada hari kembolong tak ki tahu penban ki anj ban dilambat ya ka kita wasiap bro jika ka jengkeli golong kami denti kita nak anj kebakan kenti yo ka jad beliau ni kami denti nak anj bakin terjat ka jad beliau dero tak kanu rem nak liang goseng isten nak kerwo wasiap hak kerwo wasai sokar caburo tak tu anj ka ba nak liang juga seng ni lapha ada khas berangkat jumut ni hari sosial golong bagi kita kiba pajba untuk kubor ki pen songsuki ki ba mo le kai pa ya away jong cak ni koi de kata kanu rem bakar liang pasang i hak kerwo seburo kini ki podok pasnam gede ki nuitman khusyar balik kai pasu jong cak hatu pinsong bro sisi mentang sing yang duk duk terbane kom non ngim pala benong song nim song handai kasong ta kubor kunu sokar ka azwi ni sem dikara untuk hak kubor ispo nilapha kubor jungi o ba ju kubor kan ani ka singiru untang sepan kan dira di kren swasta itu di menteri sokar di nomit sokar pak songrer polan sangi ana yak pak kren dira po jala jungi kapan pelak terkam ka po jala jungi Yang iba mencertiwa hakasi aksim kong kila tibul ya kani ka isu mo te ni sokar ka persang himat ban lat ban pas dengan dapat kilang persaru kimken ni udah menteri sorkar bakarsan ni kani pisom no di ka sorkar li ka don juga mati ko bagalong tang is bordos ba te ka jingkeli kalong ba kini kita nong thoan ni nang lebia kini bersnap kan snow kan kini kajeng azimut kubun balang bar maki di numi kini persen nam tau paj ba hari ke mencut kembor paj ba snow ba kini kelak ban piak lan ang i kumba si amo ula berap berbuat bahkan ni ka MIPSF ang kani ka an ka biang ba makar ban aikam ajam ki samla jong gejala ban kran siam kran spanta jeng aikam ajam ong siam kini siam jeng kenya kini factory cement plan kan mo dikasih gi okam to kai gi jimun to ni ayo tangin ada lupa ngila ada lupa kesaki serta sawana askani lilam sejak puta tip ke kan mo kasih okam ni kisio tang kitu no upgrade kinong khoj kimit kinong sar dekata mo tane kalau kai kadi kejengyam kejengyar kun samla po jela jini kam jam ini gimur pan sobha ini subri sobha kalian pasti yang semua gili iki bomla ban yet bomla ban kentiu ke cak mesti semua kemla ada juara takaan bang ban agi cimen toy teri muluk ta dengan sutrak kemba kolong mata ini ba lu prijik kang ba beri tang prijik kang berdilam lu cakap tinggi ngiyo iru ba kiong balada wan pentakawi ya kani ka MISPF ka sekala adon pakalan transfer akam don jikta nyal mo kidobar snong nyal ma kidis council untuk ditang arus diberi diban penyak ya kan dan menolak ban bu jikeli buat syukur kena melak bu jikeli melak bu jore atau kata kiong bagi hayat lamba kelan serta ken buram juga sedih Del ada lupa bermusra beli kimnya itu ke pijak musra beli pen semajang kene kay pidon man ong pada halog bajing ong ba don malumuno bala bentuklar habidi buat kali terekam yang kami kita senang Del kata nogrem iba kini kimde kila bu hata nogrem kata lenti kaung ba maki kin long ba kin ram ki kat kuma mendilam bai kimi thu seksidiu tu kimi thu ka teraksyon ini gitu pi ina maka pensobha inore no ini kita persobah na sebar kata selesai ba buat mendilam bai ni tanglam i buat siap tu dilam lo tidak kena siap ajalah pi kuno bahaka yung dabar ni kilang persya ki duna pala ka khlang kilang sincha wala ki persya mona kim num don bor kai kastan yung pi kum kaseng rasya lak sarkar ki yakman dina kaliang dungi kum kaki isu kum keren bunsin wala ya tekon di bara perslo long ba hamadan ada yang long kaliang persya jadi kasar kathom kebor kalian kebor tadi sarkar sutu ni kiri bunsin